suara kita dari kita nino nanai makini好努嘛，我还今天阿巴罗说好努力大，感谢主啊！今天晚间呢，一起在整个圣所里来敬拜神，那业节是能够纪念施恩祝福大家。那今天呢，我们晚间我们一起来谈，我岂能代替神呢？我的还是很好明年ada saya，zaman hana ma ko hau mi kutai hau ku gawas ini nama hau sesio dari hau ko saya kagahi kami kutai hau的基业sama。那在圣经里头有记载的，不敢代替神的人，但也有人代替神的人是什么样的人呢？会去代替神那不敢代替神的人，到底是存着什么样的心？那这是值得我们来做查考的。sama damn过来刚刚开好美国大好多高啊我基本过来damn多年呢还能很多新秀。那首先我们来看这个不敢代替神的人，也就是呢约瑟。好，我们看创世纪的第50章。创世纪50章，首先第57创世纪50章呢，我们看到这个19节。我们看到21节，我们先看19节。之前呢Sarakat hau i mahapinan hau namita mapataya itu hau kuyawama hau nunani Yosefu, dari nai ciangi hau kuragaka hau namira, taka uturun namira hau ko tufan tara hau mi rungut tunasi Yosefu an, matanira hau ni Yosefu hau i tumangit kurasi Yosefu. Taka daerah to hau kuya kakak namira hau itini kaya hau ni Yosefu hananai ami hinoko。那之前呢是谈到这个约瑟的爸爸父亲过世了，那他的哥哥们就很害怕怕这个约瑟会去报复，因为他们曾经把约瑟卖到埃及。那约瑟就听到了所以约瑟就痛哭了，就哭了。那他的哥哥们知道之后呢，就到约瑟那里去。好，我们看19节。我们从约瑟所讲的话，我们来看约瑟为什么不敢代替神。我们看19节，那么代替的呢就有些约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？”好，pasal sa hau kuna si Yosefu turagaga nomela suara san hau I akaci angin kamu sama hana mama ami kutai bukawas ya。我们看约瑟讲这句话，他存着什么样的心呢？第一个，我们可以说约瑟呢有敬畏神的心Sa ilai kuya ciangi ai minggu lu ai to kawas hau farujut hau nunani Yosefu hananai manhatira samanan hau kunin sebab pun ini hau tua hau kununu tamtawan kuna semak tun ini sama gunung kawas asmak hau kun ini to hati ini terdungai no mahimukus hau ko parut hau no rumah wasanai hau ko faruj hau no nani Yosefu。所以从这边我们就可以知道约瑟呢为什么不敢代替神呢？因为这件事情都是出于神无论你第爱好一kawas hau kuna semak ano na nitine ikawas hana sa hauhi saman hana mi kutai hau to kawas wahati ni ay asamat hana nai hauhi irai kuya minggu luai ti angi ay to kawas hau to hau no nani Yosefu itu mahapinan hau no mita ano na kita puson sisyo hana na mahapinan no mita pakawana na nai pa ayay hauhi ukago sa pusar hau kawas
因为圣经告诉我们，神说哈，生焉在我啊，我必报应哈。可见呢，很多事情呢，不是我们要去生焉啊，做给他奶奶好过啊，爸爸大妹啊，这个好的，有高啊，都认为爸爸做爱好多什么看的那，所以我们看这个罗马书第12章，那个来听的呢，罗马秀就你秀。罗马书第12章，12章19节，罗马书就你秀咯，就你秀咯就9节。罗马书12章19节，亲爱的弟兄，不要自己生焉。宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：“生焉在我，我必报应。”好，21节，你不要为恶所胜，反要以善胜恶。sa ini ku soal hau tuna ciu set ukau lah kan mo pa sari ka au I akau nia ko pakamai sana ranan han cai han tengin han ku betul hau no wama sama jika ku soal no fan sare juga soal san ku wama hau pakamai ukaku upaso ayai hau ukaku saan hau ku soal tadi tu tuna ni ciu set hau I aka ruih ya mangirusai kamu mangi wa itini maka pahai pancarai hau tulungai no biru itu nama hau tu ya mangirusai sana。所以可见呢，从这里我们就可以得到约瑟为什么说不敢代替神，因为呢他知道这件事情呢不是他要这是在乎神，不是他要出手，而是自有神在鉴察。Taman ukawas ubi taparai, ukawas hau ko mamafana sana. So hari ko hatirai ada makan nai. Amira hau ko saya kata hai hau ini tirang namita. Asa ini hanana kita nan hau itu kita ko pakamai. Ukawas hanana ko pakamai. 所以很多事情呢，不是我们要动手如果我们动手，就是以恶报恶了。ano pakamay kita ano pasuay sa hato nirus auto nuevo pasuay kita to ya magirusay kita saka itinin na kita to ya makapahay itinin na kita to ya pansaray haw amirui matsato na sinusibuan sama ati hayay haw ko kakiran na kita atma ang haratangan sama ng haw itini ay kapar haw nukawas aratan haw yung kamukiran haw lumita hanasa haw ikul to mahapilan to unini hananay hau pasibana kawas hau mafa na hau kamu kami modong 事实上很多事情呢我们人没有办法参透神的事情是最重要的就是神让我们呢存着一颗敬畏神的心好我们看传道书呢第3章能在这个呢林州秀第3秀传道书的第3章传道书第3章我们先看11节3章11节，神造万物各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而神从始至终的作为，人不能参透14节。我知道神一切所做的都必永存，无不增添，无所减少。神这样行是要人在他面前存敬畏的心。一定你把别人好的没带。Ukawas misalnya to kaya hau pada tolong to saksikan hau maru makapa hai misalnya hau ukawas
Dari nasa no kawas ko yung mita usay ulit itini paruso haw no mita. Ulmak no kawas no sa tapang haw tara karacian haw I tatafan kita utam tausan. Yung set ira kura suara haw I mamana ka ko na kecot haw mitamakan haw no kawas. O tata rakaot. Tua awai haw ko hatatukaran awai haw ko hararuanan. Hati ini ko tumak haw no kawas haw I nanay. Uka utam tau itini ka ayaw no mira haw I ira kuya ci anyai minguluai haw to kawas aparu zai sai. 所以很多事情呢，我们没有办法去理解。当初约瑟也是觉得呢，为什么哥哥会这样对待他？mana hati ni halu kagak ko wasanay ada takurasi Yosefu mapasa dan ijibutu sakasaran hauko nakalutaan hauko kawas. So iti ni mahapilang numita iray kuya minguluay ichiangye nakaluto ni Yosefu sarang hau senakahi hau amikutay hau to kawas. Saan na po amikutay hau ko kawasan tamanan hau ichiangye ay minguluay hau to kawas. Sa katusa mana saya kahali puna Yosefu hau amikutay to kawas hakya hanata para suar hawi nananasa na bitapatikor bidini to na sosi国际秀。我们看到创世纪呢第50章呢，约瑟为什么不敢代替神呢？我们看20节20节从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。在这个地方我们看到约瑟知道说神的意思原是好的所以呢他是有一个顺服神的心Ilai kuya hakrong sanay haw parutsot haw no nami Yosefu man hakira kuraswa numira nang numitay din ito na ni Jesus. Iti haw waharatang do na mahawi sabi kali angawa haw takwanan. Urasa na marutsoan mo kawas umahayay. O sabi mo kusawa haw to ulit no harumane atamtaw machat to anini to naman nang ngay haw no na musan. Iti ni mahapilang haw namita. Ang saya kapasakain ko na si Yosefu tan ito na ichiputo hana sa hawi. Uchima ko papa free hana na haw to hakatanan haw to nakakakaka namira. Sa iti ni haw mahimukos haw no ni Yosefu pito hana na haw mesaan kuya kasar. Iti na haw ami himukos haw kuya si Yosefu hana sa. 所以我们看到约瑟呢不敢代替神的原因除了他存着一个敬畏神的心，那第二个呢，我们可以说是他存着顺服神的心，因为他顺服神的旨意sa mihakruwa ito ang farunsuan halu kawas. Sa man itini to na ni Jesus hananay haw kuna farunsuan kawas umakayay sa Anucima hananay hawi aratak hatin awat kunawa manuma ko hawi pamanen ako nakagagaga makuwata ako pisan-san mo ma pari ko itinitapalitan wasaan aratak hawi faruso kami olis haratagan. 所以我们看到约瑟因为存着这样顺服神的旨意这样的心所以他说神的旨意原是好的他也知道说这些哥哥们当初是要害他，慢慢的爱都satu kali angau na ya hau kuya ka nila hau to kapulot nila to na Yosefu hau itiyahu. Saka sa hau hati ni ay hau ko sa au si hau no kawasan. Ini mahapidang hau lumita. Saka hau unin ni hananay hau mahapinang lumita hau ko hakira ay hau lumita. Sa kita mapanak kita may hakrong misuklo hanata mihai to naparutuhan no kawas hanata hawi ira ko hitser haw no kita ami toker tura para kuay nanay miraliyo haw kurati ako masamanan di turay kita to naparutuhan no kawas kita
如果我们顺服神那我们就有力量来去抵挡魔鬼，因为我们遵照神的旨意嘛神的旨意是不改变的，那神的旨意是没有人可以阻挡的，就像耶伯所讲的你的旨意呢实在是太奇妙的，是没有人可以阻挡善好也我们才有力量来去抵挡魔鬼，魔鬼才会逃跑。我们看雅各书的第4章，那个带点的呢，雅各不修带用雅各书第4章第7节，雅各书第4章第7节，4章第7节，或者你们要顺服神，不要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。mi hakrum kamu hananai tukawasan na ila hauko mi takra sa kamu to na si aku maansa o baka na ay ami hakrum mi sururai hau tukawas atam tau hau iran pa isar no mi ami takra to na si aku maan 才有力量的，不然你没有顺服神，哪来的力量去抵挡魔鬼Uyami hakrungai iluluai how to kawas atam shaw hawi na ilang haisar how numira how kami takar to na si aku maan saga iraliw how kuya si aku masa ini mahabilang numita tama na siya ay how ko matikala ay how masa numita hawi ila ay how ko sakang ay how numita haratangan 因为圣经说凡事都互相效力，叫爱神的人得到益处。可见呢，很多事情呢，我们看起来不知道到底神的美意在哪里，但是呢，圣经却告诉我们，凡事都互相效力。Bila ay hau kama ayan hau no ya, mati kita ay hau no minta hanane ini tirang sana. Dengan kata suatu sisyo, ini tu na Roma syo, hasyo, Roma syo. Roma syo, hasyo. 28节，哈修诺你就哈塞。罗马书8章28节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。我们能多什么？伊拉爱好多东西都讲爱呀，好弄伊拉神Saman hau o sakana hai hau loya maura hai tu kawas atam tau uya nanu halu sohan nomira ikarungan hau atam tau sanai。所以我们看到很多事情，凡事都互相效力，遇到我们身上的事情神都知道，但是呢却让我们能够从当中得到益处。好，这个就是约瑟为什么不敢呢？代替神，因为他有一颗敬畏神的心，有顺服的心。还有一点我们看到约瑟知道这件事情是出于神之后呢，他能够饶恕他的兄弟姐妹他的这个兄弟在伊拉好必须说。How numira to kapatras, how nura kakak numira. Saga itidian numira inga hanya aswar, palilian numira how kuya, parun rumah nuya kakak numira. 所以后来我们会发现，约瑟知道这些事情都是出于神，所以呢，他用亲爱的话，甚至呢来养育，甚至呢来来养他们让他们的生活不缺少这种行为呢，我们可以说是他有一颗饶恕，是实实在在的就有饶恕的心呢，去饶恕他的哥哥还有他的家人。好，
我们看这个创世纪50章，创世纪的50章。50章21节，21节，现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人、孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们，所以我们看到约瑟是实实在在的呢，去饶恕了他的兄弟姐妹他的兄弟还有他的家人。ini mahabilang haulumita. Bisusur haulunani Yusufu tu kapatras hauluya kakak haulumira. Saka pauli pun lumaku kamu atau fafahinu namu wawa asal namu. Itiniai maura hai hau aswar tudungai no sapi hinum hima haulunani Yusufu. 所以如果一个人没有饶恕的心的话，怎么可能可以做到这种事情？所以我们看到圣经所以今天呢，我们呢不管是人家得罪我们像约瑟这样子，但是呢，我们有一颗饶恕。今天我们懂得饶恕人，那神呢也一样的懂得去饶恕我们。sama mana sabi surut auto tamtau sa uama ini kakaran hawi wahati gato kupi surut haulu mira kitanan dengan kita kopatihan ko haulu nani sama kura saya arumi suara sakura cipitiru ama pakararau hauku sarigaka makutakwanan inapi itu hawi Nakina ko ami susur hau cingrana hanana yang berakurasi sama inapu itu mahan nanai hau ni pitiru sa 有一次这个彼得去问耶稣他说我弟兄得罪我当饶恕他7次可以吗ina itu wahara tengah nani pitiru hau betul wah ira aku pakai kalau ye sama takwanan ina itu itu san hawi itu no yutaya karena nai hawi 完全 marilah sungai itu bahasa sorry itu rapi itu kalau hana tengen ina itu pakararau pula sarigaka mau takwanan ina itu kami suruh wah ina aku pakai kalau kawas ye sama wasanai ada kurasi pitiro 谁知道耶稣怎么回答？我们看那个马太福音的18章，马太福音的18章，18章呢21节、22节，马太福音18章21节，那时彼得进前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？”22节，耶稣说我对你说，不是到7次，乃是到70和7次Tini mahapinan numita kuswa ni sama. Ira hau ko pakararaway hau kitanan. Sa hinapito maayahan halipitiro suwa. Pito puro iraku pito. Pito puro iraku pito. 70和7次哇！等等好多了给他烧等等，原来耶稣就是说要完完全全的饶恕ini hau itira ifaru这hau no ni ye sama na itu pisusun hau ni ye sama hau kita dan hau to kapatras hau no rarau hau no kita hanasa wahatiga hau kopi susun hau no kita hau to tamtau在伊拉萨巴蒂那过年什么一点都呢，9些，所以23节呢，一直到后面呢，我们看到呢，这个主耶稣所设的一个比喻，说有一个人欠了1000万银子1000万古金罗要当到神呢，我不说巴蒂古尔好努米拉神呢，
所以我们看主耶稣所说的这个比喻呢，原来呢，我们欠主耶稣呢也是一样欠了1000万啊。所谓1000万，就是一生没有办法还了这个债啊。什么债呢？这个是生命的债。我们拿家万古年的山，哇，这努力跑的也啥嘛？我拿这个过来算，是吧？什么努力跑的当到好，这个不嘎子，好过全世界努力跑的当到，因为全世界不能买人的生命啊，因为这个生命是无价。那如果是神的生命呢？那更何况是神的生命呢？我们怎么还得清呢？人的生命我们就没有办法还这个债务了。所以呢，主耶稣用这个比喻，就是告诉我们，今天呢，人家得罪我们，我们也要用主耶稣王的这个饶恕来去饶恕的。但是无奈这个人呢，他不懂得去饶恕不知道过年什么都来当到还能来好为，莫不记来好阿弥陀佛，都来为上好不你啦。所以后来呢，我们看到这个人是怎么样？24节。马太福音的18章34节到35节，34节主人就大怒了，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。35节，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。好，所以主耶稣不要让我们像这个欠1000万的这个人呢。他不懂得饶恕了这个他的弟兄那这个pitulung hau kita alawan hau kacat hau tuna miswarang babina kunia sama tura sikiama itu isi mang hananai hau tufang sama hau pasifan ai hau kita nan mafa nak kita hau ami surut anu sama na itu masa neng hau tuna si Yosifuan awak hau ko intar lumira hau to salira ka lumira so lumira sa pali lumira tuna baru rumah lumira bapak lumira wawa lumira iman phong dengan Yosifu。所以我们看到约瑟不敢代替神，是因为他有一个敬畏神的心，还有呢他有一个顺服神的心，还有一个饶恕人的心是有这样的，所以因此呢，他不敢代替神。那第二个，我们从圣经里头来找什么人呢？代替了神我什么呢？当到好过要你古代都当到阿家，都搞阿阿家。我们从圣经里头，我们来去看什么人会去代替神我们可能无形当中也可能也代替了神，阿拉的卡威Orang tak kawi mi putahya kita tu kawas aratan ada tak pura suara kawi sama na atam tahu kuya mi putahya untuk tu kawas hakya nenen minta ini rumah musik。第一个就是论断别人的人论断论断是好 mistakai 好多dapat teras terlemah ada naik hau no tahu nanti perasaan mana hatilah perasaan kakian dengan minta perasaan Indonesia。我们看那个雅各书第4章，雅各不秀在永秀，雅各书的第4章11节，我们看到12节。雅各书的第4章11节到12节4章的11节，弟兄们，你们不可彼此批评人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人12节，设立律法和判断人的只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？好，第一马binang好了没蛋，uya mistakai turarau no tamsau sumurai hau to kata tiis hau tamsau
halalai hawi usumuarai tu lipu usumuarai halalai hau tu salikat tu tamtau upati lai hau tu salikat halalai hawi mistakai tu tamtau hau saya tak uya mi paulipai mi para sawanai tu tamtau ucima ukau pasane ucima kisu atamtau sau mana mistak kisu hau tu tau hali semua sana也好过说了好多学校，所以呢，其实我们很多时候呢，无形当中我们会去论断别人，但事实上这里告诉我们呢，论断人呢，就是等于是论断立法、论断判断人，但是呢，我们知道呢，12节所谈到的设立立法、判断的人只有一位pati gai tu salikat mis takai hau tu tamtau hana tsaya da ucima ukawas uya mi paulipai uya mi para sawatai tu uli tamtau ucima urakawas saka maharatan demi tahawi saka ngai kita asumwar tu tahu maharatan saka ngai mistak hau tu suara itini hau ka pa kapatras tulma hauno cima hanalai lemen ulengan ukawas kumamafana hadirahan hau apa ikan saka itini mahapilan hauno mita saka itini tuna temak hanalai hawi tau dan kita kunsa hau undi kutayai hau kita hau tukawas好，我们在今天的罗马秀带逆秀，我们再看对照一下罗马书第2章。罗马书第2章，第2章第1节、第3节。罗马书第2章第1节到第3节，罗马秀你修了一些，当然是第3节。你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因为因你这论断人的，自己所行的和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理判断他。第3节，你这人你论断行这样事的人，自己所行的和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？好，ini mahabilang kau meminta. Itswa kau kisah kau mistak, to kapatras kau no tahu, hadana itswa kisah hadana amistak kau to larau kau no niasan. So ini mahabilang kau meminta. maka ini kau maka ini tuna 论断hadana kau， 所以可见在这个论断的事上，我们也要特别注意，免得呢会去代替了神，弥古大耶好不高啊，还等等。好，那第2个我们从圣经里头来看什么样的人会代替神呢？那我们看圣经那我们看那个路加福音的第9章。那么在今天呢，路加电九秀，路加福音的第9章，这里是谈到无理要求的人也就是雅各跟这个约翰无理的要求把个拉萨的好你容诺好一点一高我们看路加福音的第9章，9章51节到56节。51节，耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，便打发使者在前头走。他们到了撒玛利亚一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所做的吗？”
55节，耶稣转身责备他两个门徒说：你们的心如何？你们并不知道。人子来不是要灭人的性命是要救人的性命。说了就往别的村庄去了。好，这里马哈比那个味道。把德拉山的米隆木子，看看那高不高？乌米古代也好多高啊！rumah ni nuli kudu rumah ada nai hati lah. Ya pula pintu siap. Pintu siap tangi. Ada pula inuli hau nura wina sana nura mamu. Sampai si uli kin, sampai si usi inuli. So kira hanya kita ngira hawi sama nai. Ya kata ko bapak anak nai ama. Saya ama. Anak ama ya panas. Sampai sudah kata ko panasan. Sana hau itu kita. 这个这个那个祷告了，他传道了，听到那个这个阿嬷在祷告说：“哎呀，我那个媳妇因为很坏，就很坏，别说能够惩罚他，让他怎么样对吧？这个好的，那把打入，真的好每一努力把他没入我，哇，的你让他把这来都能去就还你那自己要互补阿嬷对，这个必须带那什么的那的阿嬷还有kami kepada pendapat terus guna Samaria adalah hasil mereka bisitai inuli peru sebenarnya tu nak samaan sama awak tu nak ni sama saka awak ni muka namu adalah haul nak ni sama saka haul utai ni ke haul apa ni tu tangkau tu aku mau mehad ke kau tu tangkau adalah ni sama sa ibini mahapinan hau namitan kadang inuli kita ada nai hau agak kita ya hau kawas peraya ikaw san kaya tu ni sama anda nai hau ko pirungus macam aku nak siap pupuan atau nak jiwahanian anda nai miku taya itu hau kawas sa ibini mahapinan namitan saya ikut tu sama nai atang kau miku taya hau tu kawas anda tak好意就是什么样的人代替了神呢？也就是荣耀自己的人完了这个过来说什么？我们知道荣耀是神的高瓦斯卡萨凡高瓦斯这个好意，所以当一个人荣耀归自己的时候等于就是代替了神ini mahapinan hau lumita ko suara hau lusi siya sa kata lumita minandan uego hananai hau uka kawas uego hananai。所以我们看这个以赛亚书43章第7节，以赛亚书的43章93の7節。以赛亚书43章第7节，就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成的所造作的。Masalah memakai dengan hal memakai hal ini itu ya ikut memakai hal sangat sana。mirah cian hal memakai misalnya memakai sana。所以这样看来，我们要在自己的身子上荣耀神但是呢，当我们如果把荣耀归自己的时候呢，这个就是代替神了代替神呢，会怎么样的结果呢？我们看，不管是信主的人，没有信主的人不管是神的儿女也好，不是神的儿女也好他们都会有一些结果。你可以好过sustain 好高啊，这我们首先来看希律我们从旧约看的话，就是尼布甲尼撒这个尼布甲尼撒不懂得荣耀神，把荣耀归给自己能来记住呢？但尼利秀我们看但尼理书的第4章，但尼理书第4章。
但以理书第4章，我们看到这里是谈到这个米布甲米撒。第4章28节，我们看到看到33节。但以理书第4章28节，这是都领到了尼布甲尼撒王。29节，过了12个月，他游行在巴比伦王宫里。他说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”31节，这话在王的口中尚未说完，有声音从天降下，说：“尼布甲尼撒王啊，有话对你说，你的国位离开你了。你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过基期。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐给谁就赐给谁。那时这话就应验在尼布甲尼撒身上，他被赶出离开世人，吃草如牛，身被天入低丝，头发长长，好像鹰毛，指甲长长，如同鸟爪。好，ini ni maha bilang mereka, oh una sini buka lisan dan ane pula papirung hawi uni ni, una bicara hau nomako, mirah sian hananai hau amasi, to patara sekar hau to katakama an hananai iko nomako san. 结果呢，好看，结果呢说那边阿松瓦hawi, kira ko nihat dan tini kakarayan. Kita kamaruhan biso wa mirias pahutisonan wa maraplat haukiso mafahfah mirias hauto tamtau sanu adu pun satu hauko kiso mata tukurung ko ka kuman biso hauto taruh sa soalinay sakatayna kapanaan hauto biso hawi uya tanamanay akawas itini kakarayan hawi mikuanay itini hauto kita hauto tamtau Cima pahlian lumira hawi to ya kita hawi uci mira apa pahlian sa malah ci pura suara haus rinai pura ci dibuka di sama dibuka di sa hawi rinai sanu adu pun satu pahlian tu tam lawan cingki seneto yo tam lawan ada nai tanda apa nai kalau sebut tam lawan maka tu nak aku seorang akhirnya tu mau begitu tu tam lawan Sakahawi, sanu adupan satu, sanu kurung satu. Nang aku lah fokus sanu bina, nang aku lah kuno sanu bina, sanu kalau satu ayam san, nang aku lah kalau bina san, fokus sila, nang aku sanu rikap san, mahapinang tu hawi, mau begitu tunggu tamlawan, teman mau kira kami ego how to kawas. Sama, ni kutaya how to kawas kira, ya apa saya itu ego how to kawas. 罗马山道，我们再看这个圣经里头谈到的，就是希利我们去耶路地好，我们看这个希利他也是外邦人的王，但是神还是一样要去追讨，因为他代替了神嘛。咱们你不代替他不光瓦西了。我们看这个《使徒行传》的第12章，《使徒行传》的第12章。21节，都标定修尼秀，使徒行传的12章，12章我们看20节，我们看到23节。使徒行传12章20节，希利劳碌推有西顿的人，他们那一带地方是从王的地图得了，因此就托了王的内侍臣伯拉斯都的情，一心来求和。希利在所定的日子穿上朝服，穿上朝服，坐在位上，对他们讲论一番。百姓喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”23节。希利不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，
他被虫所咬，气就绝了。好，ini mahapinan lumita. Oh ya si hiruti hanan ya hatira. Oh, niki mah hau. Oh, anu pakambak na hau no hau mana atam hau. Sama nan hau miritus san hau itira hau tua salat hau tu tabang kira mau mah ura hau mana atam hau. So kapag kamugan ka na tabang na yo pangayan ta wasanay. Pepe hanira. Orang ni hal tu dia hal tu pun tahu tahu. Oh, lu kawas, ang iha sono.哦，啊，我产的那种阿鲁玛的当当，所以有时候人的称赞也是试炼人呐。这个不看不当个，我的他为你的不太好多好多做好多当当，我那些一路的安那的好，我我说我说那个不好多来了，他他第一步都高啊，这里那好，伊拉都不注意都高啊。Ami pasti hau tingiranan, so makarat ay lufausan. Awak suara mana afauan. Sangat ini dikisi hawi masalai. Una ciruti hawi hadiran dikimat hawi wakang jadi una ciruti sah. Alau anda kusuara nusisyo hawi makarat ay lufausan. Mana afauan. So kata so sama patai una ciruti. Sangat hawi. Tidak tu no dikisi hawi no tidak no.今天都那里继续嘛，说来我们那去黑路地在礼拜一个礼拜，不知道什么原因上阿拉还不算是就马嘎拉在路发的，一个礼拜之后马把大爷在黑路地上，所以今天马哈比南好容易打，大家好为毛不给了你一个好多高瓦斯，他们好一个好多高瓦斯给了这个爱好发生好容易打。那么阿巴斯好的，比古大爷有好多高瓦斯，古少些。好，所以呢，我们最后呢来看圣经那个呢好不算的是一秀，我们看诗篇115篇，西黑亚古九波贝，诗篇115篇。好，第一节，所以这个诗人给欧里好诺，欧里在当到什么能够被欧里什么米呢？那我们看那个诗篇115篇第一节，耶和华荣耀不要归于我们，不要归于我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下Kalau punya iko anak nai hau aka panukain hau tamianan, aka panukuran hau itini tamianan sana. Itini ina hau isi kahit, tu ya sekelin hau numis anak nai hau panukur, itini ingangan hau numis. 三好不算我们是一秀，所以这个诗人知道荣耀呢不是属于他们的，不是属于我们的荣耀是归于神的。所以从这里我们就可以知道，什么人不敢代替神什么人是代替神，这个是值得我们呢来从圣经里头能够明白，愿耶稣能够施恩祝福大家。那个巴勒曼我们记在那里。好，三篇的322首，多罗斯奥，不是不是也不出上。